Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nik'eysayla ach'ol, utnik'ela k'ulb'al sajunchik reheb li qak'anjel Solok Salisantilhu. Lixjolomili qatzolb'al chiruli xamana inaxye li sumkuank aran Sinaí. Utyoqin chixkutzb'al akue li qa versículo Nakataw salihu Éxodo capítulo 19 versículo 4, 5 y 6. Naxche kamain. Ake rilom chak karushim banu reheb lach Egypt. Utchan runak sheshink am chak kwikin ho sashben shik li nimlat iw. Ho kan bi kwirelik chikyal te rabish jab ingush ut te pab lin sumkwang. La eshak kwechaniom sashkyang chishkhunileb li tenamit. Shbanak kwechish khunili ruchichoch. La eshak khun santil tenamit. Uttesh akwabe khing. Ho achtich. Lishholomil qatzul bal chiruli kutana inashe. Sa li tzul Sinaí. Li qatzul bal naqataw salihu Éxodo capítulo 19 versículo 1 toxsa li versículo 8. Utarin naqataw khun lishyechi li qaqwa Dios chokre blishtenamit. Naqkirisiab chakaran Egypt. Kishkameb tik toxsa li tzul Sinaí. Utaran kishqestesi reheb ebli laheb chichakrab. Manak li laheb chi atin. Li qaqwa Dios kishtawrib rikin lah Moises ut ki atinak rikin naabal sut. Sa li tzul Sinaí li qaqwa Dios akwi kishtawrib rikin lah Elías naqterakchik chirishain. Ut mananak saachol naqsakwi li tzulain li qaqwa Dios ki atinak rikin lah Moises naqkishbok re naqtarisi hebli tanamit Israel aran Egypt. Qilaq li nashyeqe Éxodo 3:12. La inkwan qina kwikin uthainak re talil naqlain shintaklan kakwe. Akaqshakwisi chaq li tanamit aran Egypt telok oniku sashbena tzul hain. Qayaq retal hain kishbanu li qaqwa Dios naqki atinak rikin lah Moises rubellah naqte elqshaq li tanamit aran Egypt. Utliqaqwa kishyenak li re talil naqhaan tsaqali Dios li kyochi taklank re risingilep lishtenamit aran Egypt haanak sahkwi atzul aan teshlok oniru utanakwan eblach Israel neke taulimank arin o shippo chikanan chakrelikep aran Egypt chanrunak nakanawain qilaq Éxodo 19:1 nashyeqenak kekulak aran Sinaí. Utsalihu Números capítulo 10 versículo 11 ut versículo 12 nashyeqwi salihun maishbe lishkap o relishkap chiab lichokl ki elk sashben li loqlach nachech ut eblach Israel ke elk salichqichoch re Sinaí. Arin yogochish nawbalnak ke kwa hun chiab tsaqal aran Sinaí. Ut mokotyal makata rakhbal kaut nakeshnumzi hun chiab aran Sinaí. Li versículo injorak kwichish kutbal chikunak li chokchan ki elk sashben li loqlach nachech. Qahultikaq naqchiruli kutan hun kel li chokl li na uchbening reheb li tanamit Israel chiruli shbeheb li nakamok be chiruheb. Shbanak li choklain haan li qaqwa Dios. Kwi li chokl inkana ekan chiruli kutan. Eblach Israel tentonak te kanak sa li nachechaan barkwi she okchi hilang barkwi nakli chokl na shaklik. Ut nakli chokl na kwaklik ut na okchi bek haan re talil nakli tanamit te shok chishkhunilik arwebre ut te shik partyo chishik li chokl hane bakwi neke shik. Hayal machiqeq machikutan chiqeq neke ochbenik rikin hunkel li sham. Ut han li nek utukep shbeh uganak makakaruche akchok reheb. Hayal machiqeq machikutan kwit li chokl manak li hunkel chisham te kwaklik ut te okchi bek han re talil naqheb li tanamit te kwaklik ut te okah kwichi bek. Chiruli hun chiapain li khonaqtil keshnumsi aran saritzul Sinaí keshkul lish laheb chichakrab li qaqwa Dios ut na baleb chik ebli chakrab khonaqataw re talil sali capítulo 19 relihu Éxodo salihu Levítico 1 chalentoj sali 27 salihu Números akwi shpanak ebli chakrab li qaqwa Dios haan lish she'il haan lish tiklajik chishkhunil lish akobeh yom li qaqwa Dios ho kanakwi kiraj rikineb lish tenamit Israel. Saeb li hop chi hu re li santil hu. Mli naw bileb ruho li Pentateuco
Qayaqli hu Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, neke taulimank nabaleb li chaqrab. Mogo kahtakui ebli lajeb chi chaqrab. Shbanak li qagwa Dios kiraj rajnak ebli shtenamit Israel, bjuli tenamit li sikbileb rushban li qagwa resh ashtesinkil li chaqrab, utrenak ebli tenamita in teshkots chishjunil li chaqraba in li shrahom li Dios ut li rushtan sashben chishjunil li ruchichoch. Hanach enak kishkanab li chaqrab reheb laj Israel. Ut li qagwa kishkahkwi jun li shkiechi choq reheb li tenamita in. Naqhanaqe li khwal shaq al rush tenamit. Jun li tenamit li te akwa bejing. Ahtija qeb chihun kwakil. Jun li tenamit sant. Li magaq shmushulal. Li tenamit li t'abing chiru li qagwa Dios ut tishpab li shaqrab. Ut kwang khosh tenamit li Dios utah alenelach kui relish chaqrab li qagwa. Nashkamach kui shaq nabalik angel sa shbeneb ebli poyanamain. Shbanak sa shbeneb kwang shkotsbali ratin li qagwa rikineb li junte salchik teb banak tenamit. Uthaneb li tek amok shbeheb resh taubal li qagwa Dios. Sa shbeneb nakanag li shkutbal chishjunileb li shchaqrab ut li shbeli Dios. Li kish sik li qagwa Dios rikineb li tenamit Israel haan naqhaan naqeb li tesaqeno bresin krajre li ruchichoj. Li qagwa kish shaqab jun li sunkwang rikineb li shtenamit. Utakulak chiku el versículo in Éxodo 6:7. La eshaqin tenamit ut la inaq le Dios. Naqbal sut li qagwa Dios kishkechi iha in reheb li shtenamit. Yalaq kosh la laat li shaqal ru kwang khosh tenamit li qagwa Dios. Khorrala li qagwa Dios. Chisataraj li qachol taqakotsraj chishjuni li chabil esil li kwang qikin li naqatawsa li ratin li qagwa Dios rikineb li juntesal. Shbanak li shrahom li qagwa Dios ut li shyechi magwa kahkwi qe magwa rejun kwib li qagwa naraj naqtaqakots ban rikin chishjuni leb li jukyal li tokhmaji neketawokre. Uta ana in li shaqal ru matan shtawbal li qakulbal rikin li qagwa Dios. Pantio shagwenak shinago shbini chiru li jun kamo kain sa li qakangel solok salisantil hu nagat kuy beni sa jun chik reheb li qakangel.